Besilwane kuhleli nebengwazi siyadvusela siphinde senemukela lihlelo lapha sesikhona people and places nebengosihleli hlelo umhla sinaye lapha babelanga lo ngekudala waseMozambique kepha sowulapha evenda kangwane umsebenzi wakhe nebengosihleli sengikusita uhlanganisa abantu baseMozambique ngetinhlangothi leti ehlukehlukene ngicela sibavusele babelanga batshele ukuthi ngibani igama nesibongo. David Langa kutalwa ngaseMozambique kuhlala ngihlala embekelweni kashifi kanduna bulawakho sengihlanganisa abantu bakithi baseMozambique labakhona la eSwatini masibangikhetha ngibakaseseme inhlangano yabantu baseMozambique bangikhetha ukuthi ngibamelela abantu baseMozambique sengakuhamba ngibona ukuthi inhlupheko dala abanye abantu ndibona njengaba bekhumbana lo sikukhuluma ngaye inyalo sikhanza ukuthi babekhumbana usenkingeni lenkulu uyagula akasenalutho udlelwe imali etaki ngimntwana lo amtale embili sesiyangena siyabuta ukuthi kwente kanjani babekhumbana ucela ukuthi ucela kuhamba bheka ngasekhaya but akasenalutho tandleni takhe asathi ukuthi singahamba kanjani ngacela kubuka impepha takhe ukuthi sesiyeme bengibukile ukuthi angibuthi ukuthi impepha takhe tasemuva sisekhona taseMozambique wafika wangikhombisa impepha abazithi khona ngathi ke ugcineni ngeke sikhona ukuthi singakuthatha babemamba wena babekhumbane sikuyise eMozambique bantu abakubangekho bantwana ke bahlele bangishayela icingo bathi angibithi baka-channel sabathi khona ku-interview yagogo lapha bathi khona ukukhuluma namkhulu bakhuluma bakhala siveni ukuthi sebadliwa likhaya la kubo ngantombatana lo ngasiwo okutalwa ngilo babo wabo ngase sengiyababuta ukuthi kuhamba njani irende bayabanika bathi irende bayabanika 800 lo ntombatana ayibala le mali kusayibalela kubanikela kuthini banikela ukuthi babhadala iligcoma letibi babhadala eMandi babhadala bafaka gesi bayombhadalela iDops insurance lomkhulu the rest kudla mkhulu akanalutho nami ukuthi bangithumile baka-CCM la bangithi nabone kuhlangusela se-imbasa ukuthi angihambe ngiyobabukela lo muntu omdzala ngiyombuka kabili kathathu ngagcina ngikhipha imali nga-150 kuma kwethu ne-imbasa singakhona ukuthi siyokhulumisana nenzaba yamkhulu bathi akufuni kungena tikhulu kungena indaba zabantu ayobuka ukuthi ucala kuba yini inkinga usingeke simuhambisa shiya property yakhe na akhondile endzaweni esicela siveni ukuthi lento le njengalena eyendeka kubantu ukuthi umntwana lo angadalwa angasiwa kakhumbana wasinye sibonga atokudlala ekhaya kakhumbana abantwana bakakhumbana bakhona but ababadzingi. Ngiyabonga kakhulu empeleni asesibiye lapha babelanga sosuka soyigijima kodwa bathi iningi netindzaba etisiphethe sine la nawe tinyenti kakhulu sithamba nje tonke emva lokho nebengosilenhle sithathe sifike esigabeni lapha sitabe sesishadi sithatha incingo deni khona ngoba ngiyethemba sibakhona nalabanye longabadi lesikwati kufika kubo sinenyala bathi awusho sibona simo lebabhekene naso sithini asowubuyeke kulendzaba ababekhumbane uyichaza nje kahle kusho babekhumbane ufika njani la kangwane sekuthi uhambe yabayinze nami ngagcina ngasayiva ukuthi kujavele esukephi iqhamuka kuphi babekhumbane yini inkinga yakhe mbamba ubuye eMozambique babekhumbane ubuye eMozambique ufika la kangwane ufike uthatha eLswati ufika uthatha eLswati seyini ke lenkinga nyana inkinga ukuthi babekhumbane bathathele eLswati bashada babangifati nendoza ukhanza make anemntwana lomdala embili yebo khanza umntwana wasembili babekhumbana bengumuntu lwasebenta akuthungatha imbadla edrobheni kaManzini nale group yabathi inyembana literary boys yes okay umva kwesikhathi kubahlela athi senyalungi nayo intombi lengihlala nayo angiyithathi ngento umfati ngiyakhalkhaya ngihlala naye isitaba singahlali emqashweni sikuhamba kwesikhathi kwende kangiguga angimakhele elikhaya lo make sihlala siyakhalkhaya sihlala kahle ba organizer ke lo kuthi bashada thathana umthatha ngesiku lesilumbi washada umashadile ke make asaphila bathi ke make uthi ke umntwana lona singamfaki ke singamfaki lapha kakhumbana usasiwa kakhumbana sibathini sodwa nabantwana bakakhumbana manje nyalo masahambile emhlabeni make wana babe mamba kugcina usemahambile babe lo make wakadlamini bamngqwaba umntwana ubuya muva so ubuya kunamkhulu ubuya ngekulwa kamkhulu ukuthi naye ufune property yamake wakhe yabo
kanti mkhulu Mkhumbane bathi bekamnika imali yerent mase akhala ngerent wasaphila lo maka bamnaka lo mntwana lapha but nyalo sobuya ngeremix akasafuni ukuthi mkhulu athole imali yerent. Oh sengiyayiva lendzaba. Lapha angithi empeleni ukhondile babekhumbana. Awukhondile. Ukhonto esikhulwini. Ekhonto esikhulwini. Sisiteni sikhulu nase siyiteka lendzaba. Uthitheni badlancane. Bathi mabayiteka. Bathi mabayiteka lendzaba. Qhubeka. Bathi bayiteka lendzaba bagcina bakuthi akuyiwe kandaba zebantu bobakhulumisa khona. Kwakhanzakala ukuthi mabahamba bakandaba zebantu yamshaya ntombazana ekuqaleni baphinza wabuyela kwesibili asike bathi abadivide letindlu bamnika 4 wetindlu lo ntombazana asala babekhumbana na 4 wetindlu lokwendeka kunyalo akasatholi lutho mkhulu kuletindlu unendlu yinye lesayithola mabasho 800 wale indlu leyo bambhadala yona ngeyolela ayithola kuletingi tonke akasadobhi next nyalo ntombazana ungenisa isihlobo sakhe kule ndlu lenye tsasela sibuka lapha sivala amanti sivala impompi ngikubagini bathi babelanga sicela ukuthi usisonzelela utosibonisa naku uphinza usibitelela baka channel watosibukisa ukuthi kuyendeka indloku lokwendeka kulakithi likhala ka Khumbane selidliwa ngumuntu wakambingu. Nawu nakusisa kahle hle ngoba nisawubikela nomphakathi lokuthi lokhu labe kunqumile akusahambi ngendlela. Besifunela ukuthi sibakhulumisa kodwa lo babi lo bathi ngwene responsibility ngale tinto tata lapha kamkhulu lo ubukile lelikhalo abathengisela lenizawo bathi nyalo ubheke kaho akasatholakala but lo mntwana ngoyilo hlukumeda kulelikhalo lahamba olanza imali kulabantu labaqashini kuwakhona wakhipha timpahla wathi jikijela ngaphandle abantu abaqashile baqashe kumkhulu so fakela bakhe inyalo umani emaphoyiseni ngoba phela indvo leseyishito osikhulu iphindze isekeleke ngemthetho wemaphoyisa athiteni wona. Njoba mina ngifikile bangibithile ngawufika kuleli khaya ngizamile ukuthi into abakhona kuhlanganisa lo beke ngimkhanza lapha bekangasisho umntwana babekhumbana bekungumuntu lo aceliwe ukuthi akabuke akagazi babekhumbana labakhelwane labanye labatikwe ngalendzaba sithi siyababuta bathi asifuni kuyingena lenzaba lena sihambe nayo kakhulu indzaba ukuthi mkhulu akahamba ekhaya asangakakhulu kanje njengoba wona songenile ngiyabona ukuthi khona bebekamthetha mente umfana wafika wathi umkhulu ekhali namagwa abantu abakhela abanye babekhumbane banganani bona atokhona kuhlala madoda nje sakhulile njengentombazana leSteve eta kusithombeni bakhulile nje balakhona lana 2025 date lapho kubantu babakhe bona bathi ngophela sebabadzala nje angitsotsa bona umdzala lo bahlupha uyayikweleka le mali bathi bona babona lo yise asayahlushwa ngilosisi wabo nyalo ngeke kusukume zathi sengibikhathile waseMozambique seswabo waseMozambique bekalapha ekhaya ngathi mina kufuna nihlangana nini abantwana nikhulume livelinye ukuthi ngeke nisinda kwenda something ukuthi lawa lo mncane wala Swatini wathi imali lithengiswa likhala baba ukuthi ngeke siyophela lapha silwe but lo nonhlanhla akaveli simlolo lo wasibangisa kuseswethi lomdzala akaveli la ekhaya uthumela abantu batolanza imali athumela abantu batokhiya impompi bayinda konke lobakufunako se asathi uthi mama baba ekhaya ngibhadala indlu yini ngeke labani nje nakakhumbana noma la kambi ngibhadala imali imkhulu athenge kudla athenge amaphilisi akhe cha ngiyayiva mbamba impela ngicabanga nje baseyifikile la kithi nathi sitawuphuma esiqale esikhulwini siyothatha sakho sikhulu sayo lenzaba ngibani umphakathi wakho na wasemasondweni esikhulu angisathi igama ngiyabona ngelibandla lasemasondweni ibandla lasemasondweni okay lenzawo kodwa ngikuphi nenzawo kusemahlabathini semahlabathini cha kusho ukuthi nathi nasisukumela sitaqala siye uthathisa kahle ebandleni kuthi lona nase kuphunyuka kunjena lithini lona ngoba cishe nase kwendeke nje sekubuye ebandleni sekuhamba nemithetho nakuhamba nemithetho nje sekufana semaphoyisa besayisukumela nawo enda ngalendlela ngoba nangemthetho wesilungu lokwento ngilosisa kuvumeleke kuthiwa spoilation awutendeli into uyothikhipela wena ude court order uyayibona njengale lokusho nje mhlambe sinesitayithatha kulolu hlango sidolo sibone ukuthi mbamba ihamba njani ngivile noko ukuthi nangabe soyiqedile leyo ngivile sithi inkinga lobhekana nato nje empeleni ngivile lapha ukuthi kunendumandumane yadumazizweni umsakadi lesimati kakhulu nebenkosilendle lapha ku ABIS bekuse SBS
leso sikhathi asochaza indzaba yakhe sitamveta sithombe sakhe lapha babendu nangathisa nje mandumane kancane ne microphone akho wasawuvalela ubuso bakho awusabona sengibabathe babendu mandumane unebantwana labateli lapha eSwatini manje bantwana man asochaza kahle uqhezaphi babedumisa Dlamini babedumisa Dlamini waseMatola eMozambique waseMatola manje kuthi lelikhaya asilathi uthi ngiliphe but waseMatola eMozambique kuse bantwana bayahlupheka kwamanje badzinga kubuyela emuva ekhaya basonzele kimi satokhala ukuthi babelanga ungasitholela likhaya lababe ihlobo takithi eMozambique eMatola ngekuthatha isikhathi ngithi ngiyahamba ngeMatola sikhanza ukuthi angikhona ukuhlangana nemsakade wangale ngasekhaya singihamba lokunye singihamba ngiyobeka labanye bashonile ngihamba ngijake kuye ekhaya nangatholi but ngigcine ke ngithi no angiyitholi kubani baselihlelweni into okhuluma nganabo abantu labahlupheka kubafuna amati ihlobo ekhaya emuva ukuthi maybe izawuconnectana babemamba ka channel khona kunconnectana naseMozambique sikhona ukuthi sibathola bashiya tito sendeka amahlobo tokukhona ukuthola abantwana abahluphekako emaswati amaningi amati babedumisa Dlamini abesakata lapha ku EPIS 1 nebenkosi lenhlelo sakata ngeSiswati ebenta inhlelo etiningi nje kakhulu empeleni simbone noko nasaqedzile asaretire asathengisa lapha okay kusesiswazi plaza lamuhla besathengisa isikhathi esiningi nje bengumnaka bethengisa pelepele ngithemba uyamkhumbula ngiyamkhumbula athengisa pelepele lapho ngathi buta lapha uyatiba beDlamini umuntu lo omkhulu kakhulu even le retirement eyimenda nje kuja nje ngathi buta manje naku nje sengibona sithombe sakhe uqhamuka naso kuyasethusa kakhulu sibili so nyalo sengifuna lokuvakela ukuthi labantwana seyinsikhalo sabo mbamba sikhalo sabo bathi impilo ayisabahambeli kahle bathi ngakubona netihlobo takubo eMozambique tokhona ukuthi babayendela lesiko labo lelendiwa eMozambique bakaTembu ukuthi babaye abaphadlela babayendela konke impilo ayisasiyo lemnanzi kubantwana babuhlungu ukuthi ngabavela ekhaya babayendela lesiko labo baphelela manje ke le Mozambique abevela babedumisa Dlamini noma mhlawumbe bakalegama lelinye lela kadumisa Dlamini angilathi ukuthi bebambita ngalo lekhaya but yena sibongo sakaDlamini singiso sasekhaya vele nguse eMatola nje icontact naSwaziland ingena Swaziland ngihamba ibheka iTembe wonke loyo onembala njengoba bengishito bangwane vele kuyendeka lokho ukuthi letibongo kaDlamini tinengi kakhulu tikhona eMozambique eSouth Africa empeleni nje indzawo letiningi kakhulu malangeni asebenta akhicita sibili so ke na sive semaswati siyabukela inyalo ufuna bendeni lo babedumisa Dlamini babedumisa Dlamini kukhulu lokwenda ucela kubabe kweka channel esibengikola ukuthi ngiconnecteka ukuthi ngikhona ihlobo tangale endanse eMozambique tikhona ukuthi tithasa labantwana boti gcina lekhaya bayobayendela lelisiko labo lebafuna ukuthi bayendelwe lona ukuthi bathi into bathi ngahambi kahle kufuneka basekubo batobayendela baphinza bajika babuyele emntini wabo lo basebawakhele wona babuwa la eSwatini na uhambisisa mhlambe kuhamba kwakho uyileni lapha emsakatweni wakangwane ngoba phela uhulumende angaba nawe ama documents ngoba indzaba babedumisa Dlamini ayisuya katseni kuthi bachaza ngoba naye mhlambe wachaza lapha emaphepheni ekucashwa kwekusimbama mamba yena usukaphi angakhona kusozela Mndulini ngigcine ukuthi nomuntu awahamba ngekhaya ngiyobuka kusengabathola ngabangabatholi indawo jika ngibuyele emuva eSwatini ndawufika nje ngoba namhla ngifikile kuba bemnto ukukhombisa ukuthi nayi inkinga lenhlangana nayo yala ngibabeni babedumisa noma kanjani lenye indzaba lengiyona ikuphethe ithini lenye indzaba le ingiphethe ibabhlungwana ya sisi lomnye sisi waseMozambique bamumake wakhe wakaDlamini ngisarantibana Sarantibana utele umntwana la eSwatini nababe isenkhohla igama lalo babe mhlawumbe ungacubeka nje unalo babe kwente kanjani nalo babe se utalise sisiwa ka Sarantibana wagcina se uyahamba wanyamala bangasati 1972
adala umntwana ufuna ubaba wakhe akasamathi sibaba kuphi make Sarantibana wamfihla umntwana angamtsheli leqiniso umntwana so ahamba uyala kuba lababonako laba profit wena usiwa lapha waseMozambique so babo wakho wakamashaba babe mashaba amashiye umntwana la eSwatini wahamba wanyamalala umntwana so uyahlupheka unebantwana manje ke abaphila kwakhe ukuthi akafole kahle make mashaba live asosichazela ngendzaba yamake ekhaya yababe yakulo mfuna kusukela nini nje nitambona mina lapha babe wami Absalom Mashaba nembala sesitawubuka vele benzoyavela wefika kadzeni eSwatini atofuna umsebenzi wasebenta ke leso sikhathi la sisebenza asesela Swatini wafika wathanzana na Sarati Bandlamini waselwandle Sarati Bandlamini waselwandle bekasebenta emakhishini lokuthanzana kwabo kwasesekuvela mina emhlabeni nga1972 25 June kusho ukuthi kusenjalo ke ngagcina mina emhlabeni ngafika sengitikhanza nginamake yedvana babe ngangamati vele noma ngimbuta kumake wangangitsheli lutho ngaye konke wangifihlela kanti mina bengimfuna babe ngifuna kuya ekhaya kithi ngiyohlala khona ngikhulele khona njengebantwana bonke lesimo lesimine lengibhekana naso sekuthi babe wami angimati singitfonsisa matima kakhulu emhlabeni kude lengikhona kwenda kulungu sekusangikhale babela angakhala njoba nibona nje naye make mashaba lana uyatikhalela ukhala ukuthi ufuna babo wakhe unesimo lesimusinzisa kwakhe angakhona ukuthi aphumelela njengoba sicela sitawuqonza kulendzawo leya yaseshamashaba sosimola ngingakhona kwathi ihlobo ngitithola but sigcina singahlangani kahle netihlobo takhe sitamcela ukuthi nyalo sihlangana letihlobo tasichaza sibabe mashaba ukhona yini lapho mali ekhaya eGaza makosa sikugitshelwa kuyiwa eGaza saya siyomhlola konke umntwana uyakhala ukhulile unebantwana but akamati baba wakhe into take adimambele kahle njengoba silapha eSwatini nami ngimoni lo ma chef de comunidade de Matsapa sengihamba ngifuna ihlobo take babe mashaba nalaba abashaba sosimole funa siqonzana nabo basikhona kusiniketa indele siyababo wabo la khona ilo kwakucela kwaqaqela lokunenge akaqela ukuthi atohlana baba but ufuna kubona umndeni wakubo ezelela lokhu kukanjalo ngifuna ukubona lo mndeni wakithi wakamashaba ngoba ngiyakholelwa lokuthi mina ngibabone kutangenta nami ngikhona ukuphumelela empilweni njengebantu bonke uma ungamthola babe mashaba utawujabula kanganani enhlethweni yakho ngawujabula kakhulu 100% konke kutabe sekwanele ale anganyosha intamo lokakuma mashaka yake porque swo tsamsikiswa ni yena en'wana wa le kaya masha kumeka na le muswazi ko angaba mti papa swa ko akwini mama nena ngamunyeka ngantiso swa ko papa mashaba wa Mozambique aGaza sha ko papa ka Gaza ekwini angakutiva thasile thasani kone basha aja ku dya mashaka ngamakumi asesicetsile so ngasho lokho ufuna kukusho ukuthi ihlobo takho ukabuya tivise lengifuna kukusho mhla ka 23 February bekungumhla ka 4 ngaya 2023 February nangifika eBasha bala ngichubeke neluhambo kusingimfune bathi ngcono kube ngiphethe sithombe sakhe basangijike ngibuyele eMzeswatini solo ngabuya siyabonga nathi singumsakati lapha sizama kusakatela bona itihlobo tasekhaya eMozambique sicela ukuthi tihlobo niselani thinzekile umntwana uyakhala ufuna kubona tihlobo nebatukulu bake bafuna kubona mkhulu wabo noma babona umalume wabo ngokucela kwakhe nje naye lapha eSwatini ucela ukuthi siza simvula indlela uzakhona kusabona tihlobo ukuthi intakuto omhambela kahle akasho shothi waza ufika nakhona leBasha kwaba naleyo nkinga sinenkinga nokuthi nebatali nebantwana nje ke ingathi nebantu abadala asishoot ethombe kokuqala lokho kepha mhlambe sekungcono yaba sekunema selfie nyalo ke sekunenkinga lenye lesi
bomake bayala ukutshela abantwana amaqiniso njengoba asho dzadzewethu lapha ukuthi emaqiniso make wala kumtshela lo mntwana nyalo sowuhambile make sekunenkinga umntwana akasathi utawuhamba abheke ngakupangathi ukuthi uhambe naye wefika phi lapha futhi ufuna sikwendeleni singumsakato. Mina ngumsakadu wa channel S bengicela lisithi ukuthi ngikhona ukuthi ngifinyelela ukuthi ngingena kumsakadu waseMozambique. Into khona kuba stress bantwana abanenge nebantu abadzala abakhona sebalahlekile ngaphandle kwalona nikhuluma ngayo nabo lalabanye labalahlekile bangasathi kusekhaya batawubheka kubani. Ngikhona ukuthi uma ngisitakala kuleli hlelo nile yakhakho ningalihlanganisi nala kunye but ngiyenda ukuthi ngisitha abantu basekhaya bahamba baye eMozambique. Kunebantwana abatele abakwate ekhaya kubo ababati batali babo kwasali nabomake bayahlupheka bafisa kubuyela emuva ekhaya. Ngicela ukuthi umsakado ungangisita ungiconnecta ukuthi ngikhona ukuconnecta nabantu baseMozambique. Umsakado waseMozambique ngikhona ukuthi ngisebenzisana nabo ngibakhomba ukuthi ihlobo sithi ihlobo tinenge ngithi la dihlupheka ukuthi ufuna ifamily emuva. Athi sathu sitawuphuma dibhekephi. Le office engosele laseMozambique la ngwane lisiteni lona na uhlola. Embassy yaseMozambique iya sendela mayitsandzile ukuthi sendela leti incwadi ukuthi bahambisa but inembuto ukuthi udawuthi umbhekisaphi lo muntu. Sasikhathi esithi ukuthi bahamba bofuna lemuva eMozambique ukhanza ukuthi umuntu wahamba isikhathi tatimpi sikunetimpi eMozambique atohlala ngala. Njengalo munye mkhulu ongamhambisa waye eMozambique wazoshonela khona bakahlala embekelweni. Bekahlala embekelweni khale abantu uhambana 90